Tariki 20 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2011 amateleviziyo yo kwisi yiriwe yerekana inkuru ivuga ngo ubu noneho abaturage ba Libya baruhuka, Libya irabohowe, abanyalibiya bahumeka kuko umunyagitugu wari umaze imyaka yarabazengereje ubu yapfuye. Mu mihanda ya Tripoli kimwe n'ahandi hose muri Libya, abaturage bamwe biraye mu mihanda mu kwishimira ko umunyagitugu yishwe, ariko ayo basekeshaga uwo munsi niyo baririsha none. Demokarasi, ubwisanzure no kwishyira ukizana nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na NATO basezeranyaga abanyalibiya nyuma yo kwica Colonel Muammar Gaddafi. Barack Hussein Obama wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uwari ku isonga ry'abasenye Libya, Gaddafi amaze gupfa yafashe ijambo aravuga ngo uyu ni umunsi w'amateka mu buzima bwa Libya. Ati igicucu cy'umwijima w'igitugu cyakuweho nk'uko twabibasezeranyije. Ubu noneho abaturage ba Libya bafite inshingano zikomeye zo kubaka Libya nshya ya bose irangwamo imbabazi, ikaba Libya nziza kuri bose nyuma y'imyaka y'ubutegetsi bw'igitugu. Ariko ubu nyuma y'imyaka 15 bishe wa munyagitugu wari warahaye abanyalibiya ubuzima buri ku rwego n'abanyaburayi n'abanyamerika benshi batabona mu bihugu byabo yishwe, Libya isigaye izwiho kuba isoko ry'abacakara n'inzira abanyafurika banyuramo bucoracora bashaka kwinjira mu Burayi. Libya usibye na demokarasi cyangwa se ubutegetsi bw'abaturage, nta nubwo Libya uyu munsi bayeho nk'igihugu. Cya gihugu cyari gifite abaturage babayeho neza kurusha abandi baturage bose bo muri Afurika. Ubu nakavuye ko imitwe myinshi yitwaje intwaro ihananira kugenzura ibice bya Libya, isoko ry'intwaro ritemewe, black market, abacanshuro n'ibindi bibi byose wasanga ku butaka butagira amategeko bugenderaho. Reka uyu munsi dusubize amaso inyuma mu myaka 15 ishize, turebe ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bazo bo muri OTAN bishe bakanashyingura ahazaza ha Libya. Ariko ntituze kugarukiraho gusa, ahubwo tuze no kwibaza niba hari ikintu cyiza Abanyamerika n'Abanyaburayi bashobora gukorera Abanyafurika kubera ko babakunze, cyangwa niba ari kwa gukunda umwana kurusha nyina. Nge nitwa Matare, nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Kugira ngo dusobanukirwe neza inkuru y'urupfu rwa Colonel Muammar Gaddafi n'ubutegetsi bwe, gusenyuka kwa Libya n'impamvu Abafaransa n'Abongereza n'Abanyamerika babishyizemo imbaraga nyinshi, biradusaba gusubira inyuma gato mu myaka y'ubukoloni. Nko mu myaka 100 ishize, Libya yari igizwe n'ibice bitatu, byose byagenzurwaga n'ubwami bwa Ottoman. Tripolitania yari mu burengerazuba, Fezzan mu majyepfo na Cyrenaica mu burasirazuba. Kubera ahantu Libya iherereye yamye ari inzira y'ingenzi cyane ku bucuruzi bwo mu majyaruguru ya Afurika, ubwami bwa Ottoman bumaze gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi bukamburwa koloni bwari bufite muri Libya. Abanyaburayi ba mbere bahageze n'Abataliyani. Umwami w'Ubutaliyani ku giti cye yasuye Libya, ndetse mu myaka mikeya Abataliyani batangira gufata Libya nk'ubundi butaka bw'ubwami bwabo. Bimura abaturage benshi bari basanzwe muri Libya, nako si ukubimura ni ukubirukana. Mu mwaka wa 1911 Ubutaliyani bwateye Libya, buyizanamo abaturage bavuye mu Butaliyani barahatura, bavuga ko Libya ari agace kamwe k'ubwami bushya bwa Roma. Mu binyacumi by'imyaka byakurikiyeho, ibihumbi by'abantu baturutse mu Butaliyani bazanywe muri Libya. Abantu bamwe baricwaga abandi bagahunga, ariko hari n'abandi batangiye kwihagararaho bahangana n'Abataliyani. Ku isonga hari abo mu bwoko bw'Ababeduwe, imbere yabo hakaba umugabo witwaga Omar Mukhtar, bakundaga kwita intare yo mu butayu cyangwa se the lion of the desert. Omar Mukhtar yegeranyije indwanyi nyinshi z'abasangwa butaka, bigomeka ku Butaliyani, bamara imyaka 20 yose barwanira cyane mu bice bya Cyrenaica kugeza bamufashe bamwicira ku karubanda mu 1931. Omar Mukhtar amaze kwicwa, ubutegetsi bw'Abataliyani buyobowe na Benito Mussolini bwashyizeho uburyo bwo kwica abasangwa butaka bo muri Libya ku bwinshi. Babashyize mu nkambi zihurizwamo abantu benshi nka bimwe bya Hitler n'Abanazi, maze bamwe bicwa n'inzara, abandi bicwa n'indwara ziterwa n'umwanda. Gahunda Abataliyani bari bafite kwari ukurimbura burundu abantu bahoze batuye muri Libya mu gihe cy'ubwami bwa Ottoman, bakayizana ababimukira bashyashya bavuye mu Butaliyani bakaza bari bo bahasigara bonyine. Mu ntambara y'isi ya kabiri ariko noneho Libya yabaye isibaniro ry'intambara hagati y'ibihugu bikomeye byashakaga kwigarurira imijyi yo ku nyanja mu majyaruguru ya Afurika. Mu rugamba ruzwi nka The Battle of Libya cyangwa se Western Desert Campaign, Abafaransa bafatanyije n'Abongereza bamaze igihe barwanira n'Abataliyani bafatanyije n'Abadage muri Libya hagati y'umwaka wa 1940 n' 1943. Muri iyo myaka kimwe n'ahandi hose haberaga intambara y'isi,
Muri Libya imiryango myinshi yarasenywe, abanyalibiya benshi bayigwamo, ariko biza kurangira abataliyani batsinzwe. Mu bice bitatu byari bigize Libya, abongereza bafashe Tripolitania na Cyrenaica, naho abafaransa bafata Fezzan. Abaturage bamwe bo muri Libya bashakaga ko igihugu cyabo gicibwamo ibice bitatu n'ubundi, ariko abandi bagashaka ko Libya ikomeza ari igihugu kimwe. Mu muryango w'abibumbye naho hari inkundura n'igitutu bya Joseph Stalin w'Abarusiya, wasabaga ko ibihugu byo mu Burayi biva muri Afurika bigahagarika ubukoloni. Bigeze mu 1949, umuryango w'abibumbye uhitamo ko Libya cyazaba igihugu cya mbere muri Afurika gihabwa ubwigenge. Bayibuha mu 1951. Umugabo witwa Idrissa wakomokaga muri Cyrenaica ahita aba umwami wa Libya. Libya yigenga, ariko yabaye umwami w'igihugu kiri mu bukene bukabije. Nyuma yo gushegeshwa n'intambara, bari bakeneye ikintu cyababyarira amafaranga cyangwa akazi gafatika ku banyagihugu icyo ari cyo cyose. Mu 1959 barakibonye. Ubwami bwo mu butayu bwari busanzwe butunzwe n'inkunga z'amahanga, gukodesha ubutaka abanyamerika n'abongereza bakubaka ibirindiro bya gisirikare n'ibindi byo guhakirizwa bakabaho tuvungukira. Noneho bwari bwavumbuye amavuta kandi atari makeya. Umwami Idrissa yabonye amafaranga yubaka ibikorwa by'iterambere, ariko uko Libya yateraga imbere n'ikiguzi cy'ubuzima cyarazamukaga bitewe n'uko aya mavuta bari baravumbuye. Umwami Idrissa yari ameze nk'uwayeguriye abanyamahanga, abafaransa, abongereza, abanyamerika n'abandi bakoloni bose bashoboraga kwivomera amavuta ya Libya mu buryo bworoshye. Maze mu 1960 umujinya mu baturage urazamuka, bashinja umwami Idrissa kuba inshuti y'abakoloni agakabya, ruswa, itonesha n'icyene wabo. Noneho bigeze mu 1967 mu ntambara Israel yari ihanganyemo n'ibihugu by'Abarabu. Umwami Idrissa nta n'ijambo na rimwe yigeze avuga ryo kwifatanya na bene wabo b'Abarabu. Noneho abaturage bamera nk'abamukarabye burundu. Inkundura z'impinduramatwara zo kwishyira hamwe mu bihugu by'Abarabu zari nyinshi. Mu Misiri bari bafite Gamal Abdel Nasser, ariko muri Libya naho hari umusirikare muto warebaga ibyaberaga mu bihugu by'Abarabu yicecekeye, ariko agakuramo amasomo ye ubundi agahisha mu nda. Izina ry'uwo mu ofisiye ni Muammar Gaddafi. Gaddafi yinjiye mu ishuri rya gisirikare rya Libya mu 1963, ariko mu kwinjira mu gisirikare kwe yagiye yiyegereza abandi basore bato benshi mu gisirikare cya Libya. Ubucece uko iminsi yagendaga ishira, akabashyiramo ibitekerezo by'impinduramatwara yifashishije urugero rwa Gamal Abdel Nasser mu Misiri. Inzozi za Gaddafi kwari ugusenya burundu imbaraga z'ibihugu by'amahanga muri Libya, akubaka Libya yigenga mu nzego zose, cyane cyane ku mavuta. Mu 1969 umwami Idrissa yari yagiye kwivuza muri Turukiya, maze Gaddafi abibonamo amahirwe atazagaruka. We n'ababo ofisiye bandi yari amaze iminsi acengezamo amatwara ya Arab nationalism, bahita bahirika ubutegetsi bwa cyami. Gaddafi ashyiraho Repubulika ya Cyarabu ya Libya, Libya Arab Republic. Yanditse agatabo k'icyatsi karimo manifesto ya politike nshya. Aka gatabo k'icyatsi kazwi nka Green Book yashyizemo amahame mashya y'imiyoborere ashingiye ku gushyira imbere ubufatanye bw'Abarabu, indangagaciro za Kisilamu no gusaranganya ubukungu bw'igihugu mu banyagihugu bose, socialism. Mu 1977 Arab Republic of Libya yongeye guhindurirwa izina, bayita The Great Socialist Libyan Jamahiriya, kuko Jamahiriya ni ijambo ry'icyarabu rivaho Jamhuri mu Giswahili, hanyuma Jamhuri bivuga Repubulika n'ubundi. Ubwo ushaka mu Kinyarwanda wabyita ubutegetsi bwa rubanda rwa Libya. Mu byo Gaddafi yakoze bikwiye kubera abandi banyafurika urugero, ni ukwambura amakompanyi y'abanyamahanga ubugenzuzi ku burombe by'amavuta bya Libya, kuko mbere ya Gaddafi amavuta ya Libya yacukurwaga n'amakompanyi y'abakoloni. Ariko akimara kwicara mu ntebe y'ubutegetsi neza, Gaddafi yahise yirukana ingabo z'abanyamahanga zari zifite ibirindiro muri Libya. Ibigo byose by'abanyamahanga byacukuraga amavuta muri Libya abihatira kugaruka ku meza y'ibiganiro bagasubiramo amasezerano, hakajyamo ingengo zirengera abaturage ba Libya. Abagerageje kubyanga akababwira ko ibigo byabo bizegurirwa leta, bituma ayo makompanyi y'abanyaburayi n'abanyamerika yemera ibyo Gaddafi yabasabaga. Ibi byatumye mu myaka mike y'ubukungu bwa Libya butumbagira kandi busaranganywa mu baturage bose. Inyungu yavaga mu mavuta ya Libya yageraga ku baturage bose impande zose z'igihugu. Kwiga byabaye ubuntu, umuturage wa Libya wese akiga, yashaka no kujya kuminuza mu mahanga, leta ikamwishyurira ikiguzi cyose bisaba. Umuturage wa Jamahiriya ya Libya wese
yari afite ubwishingizi bw'ubuzima bw'ubuntu. Gaddafi yaciye ubucuruzi bwo gukodesha amazu muri Libya, ahubwo biba itegeko ko buri muturage wese wa Libya afite uburenganzira bwo kugira aho aba. Umusore n'inkumi bashakaga gushinga urugo, leta yarabafashaga ikabaha iby'ibanze bituma batangira umuryango bifashije. Ibyo byose byavaga mu mafaranga yavaga mu mavuta Gaddafi yari yarambuye abanyamahanga akayegurira abaturage b'igihugu cya Libya, kandi byose yahoraga babwira ko leta ibibakorera ngo ibarinde ikibi cyitwa kapitalisme. Birumvikana Gaddafi abaturage ba Libya baramukunze, baramwirahira, kandi koko hari mu gihe. Ariko mu 1980 Gaddafi yatangiye kumva ubuhangange bwo muri Libya butamuhagije, atangira kwibona ku rwego mpuzamahanga. Yibonaga nk'umucunguzi wagombaga guha Afurika yose ubwigenge nyabwo, kandi akanayibera umuyobozi. Iyo nteruro yo kuba umuyobozi hari abandi bategetsi benshi batayikundaga muri Afurika. Gaddafi yashakaga gukora Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Leta Zunze Ubumwe za Afurika zikaba igihugu cyangwa se umugabane abakoloni badafitemo ijambo. Gaddafi yashakaga gushyiraho ifaranga rya Afurika rihuriweho ryitwaga gold dinar, rikaba ryari ifaranga ryari kuba rishingiye kuri zahabu. Ibyo ngibyo byonyine ni ibintu byakwicisha umuntu wese, abanyaburayi cyangwa abanyamerika bamenya ko afite igitekerezo nk'icyo, niyo cyaba ari igitekerezo cyangwa se ari inzozi yarose gusa. Ariko ngo nk'uko Libya yari yubatse mu ishusho ya Gaddafi, ni nako yashakaga kubaka Leta Zunze Ubumwe za Afurika mu isura ye. Afurika ifite leta imwe iremye neza neza nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimeze. Ibyo byonyine ni ikintu umutegetsi wese yazira n'uyu munsi. Bivuze ko Gaddafi yari yaratangiye kuba ikibazo ku burengerazuba bw'isi kuva mu 1977, ariko noneho muri 80 yari atangiye kugira ibitekerezo byatuma ibihugu bikomeye bidasinzira, ngo Afurika ikaba imwe, ikagira leta imwe, ikagira ifaranga rimwe. Ntabwo byagwa neza abanyaburayi, ntabwo byagwa neza abanyamerika. Nubwo buri munyafurika bizi ko gukora icyo gihugu kimwe byagorana ku mahirwe hafi ya ntayo, ariko ngo kugira icyo gitekerezo byonyine ni ukuba ikibazo gikomeye ku burengerazuba bw'isi. Kandi na Gaddafi yari abizi, n'abategetsi bagenzi be bo muri Afurika bari babizi, bazi n'ingaruka byabagiraho. Gaddafi yashyize amafaranga menshi mu mishinga itandukanye hirya no hino mu bihugu bya Afurika, ku buryo bigoye kubona igihugu cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara kitagezemo amafaranga ya Muammar Gaddafi. Mu myaka y'1980 kandi Gaddafi yashatse kwigarurira agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro kari ku mupaka wa Libya na Chad, ariko abafaransa bafasha Chad, hanyuma bashushubikanya ingabo Gaddafi yari yoherejemo. Isura ye y'ubuhangange izamo icyasha, itangira kwangirika muri Afurika. Ariko no mu burengerazuba bw'isi bahise babyuririraho, bavuga ko Gaddafi afite imigambi mibisha ku banyafurika n'ibihugu by'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati, kubera ko n'ubundi kuva muri za 80 igihe Gaddafi yirukanaga amakompanyi y'abanyamahanga muri Libya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangira kumushinja gushyigikira imitwe y'abarwanyi y'abanyepalestina bahoraga bahanganye n'umwana wabo muri batisimu wo mu burasirazuba bwo hagati. Mu 1987 indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe muri Benghazi na Tripoli muri Libya, nyuma yo kubashyiriraho ibihano bitandukanye by'ubukungu kubera ko yari afite amafaranga. Mu 1990 nyuma y'uko Pakistan yari imaze gukora intwaro kirimbuzi nubwo yari itarazigerageza, Gaddafi yashakaga icyatuma uburengerazuba bw'isi butazajya bumuhonyora uko bwishakiye. Agura ikoranabuhanga ry'intwaro kirimbuzi ku munyesiyansi ukomoka muri Pakistani witwa Abdul Qadir Khan. Inzego z'iperereza zo mu burengerazuba bw'isi zaje kumenya umugambi wa Gaddafi, maze ziramwitambika kugeza ubwo yemeye gusenya burundu porogaramu y'intwaro kirimbuzi ya Libya, ndetse anemera ko ka gace yahoraga apfa na Chad atari aka Libya, kabaya ka Chad burundu. Ibi byatumye umubano wa Libya n'uburengerazuba bw'isi wongera utangira kuba mwiza, kugeza ubwo mu 2003 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuyeho Libya ibihano. Amakompanyi y'abanyamahanga yacukuraga amavuta ya Libya yaragarutse, kugeza n'aho abategetsi barimo Tony Blair wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yasuye Gaddafi muri Libya, bicana mu matente, baraganira, barasangira, ubona ko Gaddafi ya Libya none iri mu murongo uburengerazuba bw'isi bushaka. Uko yahanaguraga isura yo ku ruhando mpuzamahanga, nibwo yatangiye gukora ibyo abandi bategetsi benshi bo muri Afurika bakora. Yigwizaho imitungo ye n'umuryango we, barunda amamiliyaridi menshi y'amadolari ku makonte yo hanze ya Libya. Abaturage b'igihugu cye batangira kumubona nk'umugabo utandukanye na Gaddafi yo mu minsi ye ya mbere y'ubutegetsi. Batangira kugumuka, ariko igisirikare cyari cyubatse mu isura ya Gaddafi kikabahana cyihanukiriye. Uwigomekaga ku butegetsi ari umuntu uzwi, bamuhanishaga gufungwa burundu, naho umuntu usanzwe bamwiciraga ku karubanda ngo bibera abandi akabarore.
nubwo uburengerazuba bw'isi bwari buri gukorana na Gaddafi ariko bwari bubizi ko ari uko bwabashije kumucisha bugufi by'igihe gito. Umunsi umwe yari kuzongera akegeranya imbaraga akabihinduka, agakomeza ya migambi yo gukora intwaro kirimbuzi cyangwa se gushishikariza abandi bategetsi bo muri Afurika gukorera hamwe bagashyiraho Leta Zunze Ubumwe za Afurika. Mu gihe inkundura zo gushaka impinduramatwara mu bihugu by'Abarabu zatangiraga mu mwaka wa 2011, kimwe n'ahandi hose uburengerazuba bw'isi mu buryo bw'ibanga bwafashaga abarwanya ubutegetsi bw'ibihugu by'Abarabu bwahitanye ubutegetsi bwa Zine El Abidine Ben Ali muri Tunisia, ubwa Hosni Mubarak mu Misiri, ubwa Ali Abdullah Saleh muri Yemen, bakaza no guhitana Jamahiri ya Gaddafi, ukaza no gukura ubutegetsi bwa Abdelaziz Bouteflika muri Algeria na Omar al-Bashir muri Sudani mu 2019. Ariko reka dukomeze twivugire kuri Libya. Inkundura za Arab Spring zigeze muri Libya, abaturage biganjemo urubyiruko bibagiye bwa buzima bwiza Gaddafi yabahaye bufatwa nk'inzozi mu bihugu byinshi ku isi. Bavuga ko yigwijeho imitungo kandi ko yagundiriye ubutegetsi, bityo agomba kuvaho. Igisirikare cya Gaddafi cyatangaje ko kizarasa byo kwica bigaragambyaga, ariko imiryango mpuzamahanga yari iri kubirebera hafi. Mu kwezi kwa gatatu mu 2011, akanama k'umuryango w'abibumbye katoye umwanzuro nomero 1973 wemereraga ingabo za OTAN kwinjira mu bikorwa bya gisirikare muri Libya. Nubwo uburengerazuba bw'isi by'umwihariko Abafaransa, Abongereza n'Abanyamerika bari baragarutse ku isoko ry'amavuta muri Libya, ntibari bishimiye kugenerwa ibyo basahura muri Libya, ahubwo babaga bashaka kwikoreramo, Abanyalibiya bagacuranwa ibisigaye wenda bakanabiniganiramo. Ku isonga hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze Perezida Barack Hussein Obama avuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na OTAN zafashe umwanzuro wo kujya gutangira ingabo za Gaddafi ngo zitarimbura abaturage, kubera ko manda bari bahawe n'akanama k'umuryango w'abibumbye yavugaga ko bagomba gukora ibishoboka byose bakabuza ingabo za Gaddafi kwica abaturage, ikiguzi byari gusaba icyo ari cyo cyose. Burengerazuba bw'isi bwitaga abasivile buje gufasha bari mu mitwe y'inyeshyamba zikomeye bafashaga kurwanya Gaddafi. Ku isonga hakaba National Liberation Army, yari irimo imitwe nka Mizrati Brigades, Dezintan Brigades na Tripoli Brigades y'abarwanyi batorejwe mu Bufaransa, Ubwongereza na Isiraheli. Indege za OTAN zikigera muri Libya zatangiye kurasa mu byo bitaga gushyiraho agace katagurukamo indege z'intambara, no fly zone. Ibi byatumye byorohera inyeshyamba kugenda zigarurira imijyi ikomeye yo muri Libya, kuko indege za NATO zagendaga imbere y'izo nyeshyamba zikarasa ibirindiro by'ingabo za Gaddafi. Abasirikare bakirimo kwiruka, inyeshyamba zigahita zibyigarurira n'ibirimo byose, umujyi umwe ku wundi. Mwibuke ko umuryango w'abibumbye UN wari wahaye ingabo za OTAN mandate yo kurinda abaturage, kubuza ingabo za Gaddafi kwica abasivile, ndetse Obama yumvikanye kenshi avuga ko ikibajyanye muri Libya atari uguhindura ubutegetsi, ari ukurinda abasivile. Ariko iyo mitwe y'inyeshyamba yari iriganjemo abatorejwe mu Burayi no muri Isiraheli, nibo bitaga abasivile. Ibaze nawe abasivile bigarurira ibirindiro by'ingabo zirwanira mu kirere, bagahita batangira kuguritsa indege z'intambara bakajya kurasa ibirindiro by'ingabo za leta ako kanya. Iki cyari ikinyoma kuva ku itangiriro, kuko nko ku Bufaransa hari inyandiko zagaragaza ko wahoze ari perezida w'Ubufaransa Nicolas Sarkozy yateye inkunga na Gaddafi mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora yo mu 2007, kandi ngo hari amabanga Gaddafi yari afite yashoboraga kubangamira inyungu z'Abafaransa mu majyaruguru ya Afurika na Afurika yose muri rusange. Ngo bikaba biri mu byatumye Abafaransa bashyira imbaraga nyinshi mu gusenya ubutegetsi bwe, kugira ngo inkunga ya miliyoni 50 z'amayero Gaddafi yateye Nicolas Sarkozy ubwo yiyamamarizaga kuyobora Ubufaransa bihwaniremo. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, David Cameron wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, na Nicolas Sarkozy bavugaga ko bari gutabara abaturage ba Libya. Ariko inyuma y'amarido hari indi mipango karundura yajyaga mbere. Ibihugu byibumbiye mu muryango w'ibihugu by'Abarabu ku isi byasabye ko byagira uruhare mu kurinda abaturage ba Libya muri iyo ntambara binyuze mu biganiro. Ariko mu bihugu by'Abarabu, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abayemirati basanzwe ari abafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barabyitambika, bavuga ko bashyigikiye ibikorwa byo kurasa Libya no gukura Colonel Muammar Gaddafi ku butegetsi. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2011, abayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari baramaze guca intege igisirikare cya Gaddafi, batangije operasiyo yitwe Odyssey Down, aho indege z'Abafaransa n'Abongereza zarashe systeme z'ubwirinzi bw'ikirere zose, ibirindiro by'igisirikare kirwanira mu kirere na radari zose z'igisirikare cya Libya. Bituma igisirikare kirwana nta makuru na makeya y'ubutasi,
nta kugurutsa indege n'imwe ku ruhande rw'ingabo za leta. Kwa 31 z'ukwezi kwa gatatu mu 2011 n'ubundi ingabo za OTAN zari zimaze kwigarurira ikirere cya Libya cyose ndetse n'ibirindiro by'ingabo zirwanira mu mazi muri operasiyo bise umurinzi Operation Protector. Ibirindiro bya NATO byari mu Butaliyani byatangiye gufasha za nyeshyamba gusatira Gaddafi intambwe imwe ku yindi kugeza bamwishe. Ubutegetsi bwa Gaddafi bwarwanaga n'ibihugu 18 nubwo kwisonga hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza. Ibindi bihugu birimo Canada, Ubutaliyani, Ububiligi, Denmark, Norvège n'ibihugu by'Abarabu birimo Jordani, Qatar na Leta Zunze Ubumwe z'Abaemirati bose bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi bwa Gaddafi. Ibyo bihugu kandi ngo byifashishije bamwe mu bategetsi bo muri Afurika, kwisonga hakabamo Uganda binyuze muri perezida wayo ngo washukaga Gaddafi kari kuvugana na Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Guinea Equatoriale wari uhagarariye Afurika yunze ubumwe icyo gihe kugira ngo avugane na NATO bakemura ikibazo cya Libya mu nzira y'ibiganiro, kubera ko Gaddafi aho yari ageze yabonaga ko asumbirijwe, atakivuga ko igisirikare cye kizahonyura buri umwe wese uzigaragambya, ahubwo none hashaka kwicara akaganira nabo. Ariko ngo ibyo Museveni yamubwiraga bishobora kuba ari ibintu bitigeze binanavugwaho na rimwe. Ingabo za OTAN zarashahana 2600 muri Libya zikoresha bombe 9700 kugeza Gaddafi akomeje gutegereza uwamucira kari urutega mu bategetsi ba Afurika nabo mu bihugu by'Abarabu baraheba. Hari amakuru avuga ko Special Forces z'Abafaransa, Abongereza na Qatar zabaga ziri kumwe n'inyeshyamba mu mirwano yo ku butaka. Bigeze mu kwezi kwa 8 mu 2011 za nyeshyamba za NATO zarwanyaga Gaddafi zinjiye ku mugaragaro mu mujyi wa Tripoli, bigaragara rwose ko zitazatsindwa urugamba. Gaddafi yahungiye mu mujyi yavukagamo wa Sirte, ari naho ngo yagerageje kuvugana na Perezida Museveni wa Uganda kuri telefone zidakoresha satelite ngo amufashe guhunga Libya, cyangwa se amufashe umuryango wa Afurika yunze ubumwe usabe OTAN ireke kurasa muri Libya maze Gaddafi aganire n'inyeshyamba. Ariko ngo uyu mukambwe aza kumuvamo aha makuru abakoloni radari zose bazishyira kuri Sirte, ku buryo ngo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu 2011 ku isaha ya 2:30 mu gitondo cyo muri Libya, konvoye y'imodoka ziri hagati ya 50 n'ijana za Gaddafi zageragezaga gusohoka muri Sirte. Drone zo mu bwoko bwa Predator z'Abanyamerika n'indege z'intambara za Mirage 2000 z'Abafaransa zagendaga imbere y'inyeshyamba zarwanyaga Gaddafi. Zarashe konvoye ya Gaddafi yari arimo, ingabo zari zishinzwe kumurinda zari ziyobowe na Mansour Dao Ibrahim. Inyinshi zigwaho, izindi zirakomereka zifatwa n'inyeshyamba. Hanyuma Gaddafi nawe ahungira mu muferege w'amazi, ariko za nyeshyamba kuko zabaga zifite amashusho na korodone zose zavaga ku mashusho y'indege na drone zimusangamo, zimukuramo ari muzima ariko yakomeretse bikabije. Maze zimujejeje hanze zitangira kumushinyagurira, arazibaza ngo niba muri Abanyalibiya koko niki ntabahaye, niki nabakoreye cyatuma Abanyaburayi n'Abanyamerika babashuka mukanyica n'abaka kageni. Maze za nyeshyamba nazo ziti wavuze ko uzaturimbura nk'imbeba nitwigomeka ku butegetsi bwawe, none dore tugukuye mu mwobo, ubwo imbeba ninde Gaddafi we? Umunsi wa nyuma w'ubuzima bwa Colonel Muammar Gaddafi ni muremure nubwo saa 3 z'igitondo kwa 20 z'ukwezi kwa 10 mu 2011 umugabo warotaga inzozi za Afurika idasaba inkunga idahakwa ku bakoloni yarari guhumeka umwuka wa nyuma. Nuko inzozi zo gushyiraho Afurika yunze ubumwe, zo gushyiraho gold dinari, zo gushyiraho Afurika idasabiriza zapfanye na Gaddafi. I Paris barishimye, i Londres barishima, na Washington DC muri White House barishima, kimwe nuko abaturage biganje mu rubyiruko rwa Libya nabo buzuye mu muhanda bavuga yuko inzozi zabo zigiye kuba impamo kubera ko umunyagitugu avuyeho. Ariko uyu munsi Libya nta nubwo ari igihugu, ni isibano ry'imitwe y'inyeshyamba, isoko ry'abacakara n'isoko ritemewe ricururizwamo imbunda. Cya gihugu Gaddafi yari yahayemo abaturage be ubuzima watekereza ko ari paradizo. Bifuza byibuze wabagarurira Colonel Muammar Gaddafi by'igihe gito akongera akababera perezida, yashaka akaba umunyagitugu ruharwa. Kugeza ahangaha biratwumvisha ko uburengerazuba bw'isi, mu kuvuga Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kintu na kimwe bashobora gukorera Abanyafurika kubera ko babakunze. Umutegetsi ukorera abaturage be ntago baba bamushaka kubera ko bashaka ko Afurika izakomeza isabiriza, izahora ikennye, bazahora bayiteye inkunga. Niyo mpamvu numva Abanyaburayi n'Abanyamerika bikomye umutegetsi wa Afurika bavuga ko ashaka kugirira abaturage nabi.
uzacungire hafi zizaba ari za mpuhwe za bihehe, zizaba ari za mpuhwe z'ushaka kurusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ndetse ugakora subscribe kuri Bomba 250 tukajya tubana mu buzima bwa buri munsi. Nje nitwa Matare, Imana y'u Rwanda ibane namwe.